Bwanyuma y'obukiiko bw'ishengyero bushatu okuyingiza okugiyita Uganda Coffee Development Authority hamwe n'ekitongore kya Dairy Development Authority ahari Ministry y'ebyobuhingi erizooba abanyeshengyero kuruga omu Buganda abarikwegiitira omu kibiina kyabwe ekya Buganda Caucus bagira ngu tibarikwija kwikiriza okugiyita oku ahabw'enshonga ezi barikushoborora okutuuka nga gavumenti eri ready okufuna accreditation internationally government UCDA eyina okusigala ekitongole ky'amata kirina okusigala ebirala batwale yunula biki ebyo byabwe bebamanyi bya Museveni naye bino eby'omulimi muto nyantuuyo ebitugamba tokwatako nga bamaze okukola survey oba mapping ne balaba nti wano waliwo ekibira wano mabira weeri wano Mubende kino ekibira weekiri bwe banaddamu ne bayisaamu nga ba recordinga nga ba registering abantu omuntu bajja kutegeera nti ono okusinziira ku coordinates zino kyeziraga yazisimbye ewali mabira. Aba biine entebeekanisa z'okwetoroora Buganda kutandika esabiiti erikwija okwebuuza aha abantu kandi bashaba abanyeshengyero kuruga omu byanga ebindi okubeegiitaho. Munaku 6 zokka ne tugamba titugenda kubeera e Butambala ku Lwokubiri, ku Lwokusatu Mityana, ku Lwokuna Luweero, ku Lwokutaano Kyaggwe, ku Lwomukaaga Buddu, ku Balaza Kampala. Kakati okujjako ng'oyagala Jibulirwa gyakumatize. Aba biine okutiina ngu ekitongole ky'omwani n'eky'amate byaheza kugiitwa ahari Ministry y'ebyobuhingi omutindo gwabyo niguza kugwa. Gashakwa Jimmy Muhumuza.